Promoting equality in African schools PEACE eine amashomero 5 muri Ankole aga PEACE Bridge Mitoma, PEACE Frontiers muri Singiro, PEACE Hibiscus muri Ntungamo, Kigarama PEACE muri Shema hamwe na Ndeja PEACE High School muri Rwampara. Fred Ngwasibwe Senior School Sports Officer Ankole Region nagira ngo PEACE Sports Tournament netandikira harengo rwa hansi aha amashomero bitarasinjyo muri Ankole nibisha kwegita hagana amashomero 30 muri Kampala mu kwezi kwa munana kwayahayanira arengo rw'ihanga gasimito kwegamba kugira ngo developing abana kugira talent tubase kugira impact abana kundi shomero developing talent amukora community twagira impact twataho abo kuba focus yitu ninga vision yitu ninga mission yitu kitongole kugira ngo want to unlock the potential of the child. We Ephraim Nasasra uri mukuru w'ishomero rya Ndeja PEACE High School kandi nagira ngo ebyemizano nibiyamba beji mu kushongoka mu kibina. Emizano na academics ebinde binte kugenda hamwe nicyo rukurebera age ministry bageta Ministry of Education and Sports arimo kushoma na no kuzana bweni byona nibyetengwa academics tuzitamamani kokatubaransinga nemizano akwabyana nibigenda hamwe. Mukuru w'ishomero rya PEACE Bridge High School eriyo muri Rubamba Katenga Mitoma kandi atayise Mpakezi ashobore ku okumanyagana rwagati y'abeje n'ikikuru na mnonga habo kuba nikiguraho hamwe no kutangaza imigisha yabo. Isati kikaba kicyaro cyumu therefore barabiri kujabata kumanyagana umukuru tukashanga experience learning experience because inkore ya PEACE Bridge tiye muri ya Hibiscus tiye muri ya Ndiza hatwo kuza bahika abana bambagani bambazana kapira basharing buri umanya tutwahika aha amashomero gona agahita bo mu Mpakezi bashobora ku okutungura entaranto mu mashomero njija kuyamba umumpaka z'umupira heza district hamwe n'ihanga ryona. Ahurra imana usoma ngombwa kubasubita mu basubira boka kwa kusoma yazana yakora exercise amagaragara gabaje ukibaganyuraho aho ushanga kubanzinga nk'ababwana batayi babo nicyo gacyabasa kubayamba sa etalanta zabo ejo kusana umupira. Mpakezi zabaziriye zo mu rundi rwa kabiri beto nzija kugumana zibaho okutungura entaranta zabeje mu mashomeraga twabarekanyemo aha tubaguzana baza kutwarwa twaza aneto wagaremo Kampala abarasinge bazane bagugana baguru bagugana basoloti bagugana bafoti so hatentaranta zabo tuzusongeza zukurakurane Wamezano ebireho abojo hamwe n'abishyiborekera entaranta z'amani kandi finals z'abojo ishomero rya PEACE Bridge Mitoma retire rya PEACE Hibiscus kurwo muri Ntungamo gore marubsha kandi finals z'umupira gwebjere ezabishiki Kigarama PEACE kurwo muri Shema etire PEACE Bridge Mitoma na gore mwe aharubusha. Makuraga gashaka Samuel akanyishwa muri Mitoma.